Kungeta kwa ikari ya kefera gutitumete waki wa farafara no rugame kuna aige ao matire marerigithia kwehera nyumba-ini ciao ono thutha wa kwamukira mukana ciumigire hituku. Kuringana na kimenyithia kiria mamukirire muthenya wa rucio niguo muthenya wa mwisho makoro mathamite nyumba-ini ciao kwaga uguo imomorokia hinya. Gicunjĩ kĩmwe harĩ igana nĩo mathamĩte nyũmba-inĩ ciao arĩ njĩra ĩmwe ya gwathĩkĩra kĩmenyithia kĩrĩa mamũkĩrire. Sababu tulipata notice ya kuwa barabara inapita hapa na sasa tumeamua tukimbilia usalama sababu notice ina expire kesho. Kulingana na mimi hii Kibira vile na hakuna mtu akona title deed. So unajua shamba ya serikali hakuna vile serikali inaweza fanyia ile kitu inataka anytime. So hiyo short notice labda ndio tunaweza complain, lakini shamba yenyewe ni ya serikali na walikuwa na map, so hatuna alternative, ni kuhama tu. Jackson Vulili ni umwe wa aria matari marathama nyumba-ini yake agikuwa mugunda wa kibira tu wa thirikari na cira wegie mugunda uyu ugathikiririo mweri-ini wa 10 mwaka uyu. Hatungepewa shamba hapa na landlord wetu ambao ni Nairobi Royal Club bure. Tulienda kotini na tukasema kwamba kwa sababu tumekaa hapa over that period ambayo inahitajika kwa mtu kukaa zaidi ya miaka 12, tukaenda kotini tukifuata sheria ya kwamba watupatie nini, haki ya kumiliki ardhi. Akero makeni na kuga gutire kundu eguthie hamwe na nyumba yake kuona maikarite makiria ma miaka 30. Na ninashangaa sana hata vile watu wanaambia watu ya kwamba watu wahame. Tunahama tukienda wapi? Sisi hatuko kwa shamba ya serikali. Mukano yo tanyitwo guthondeka mweke wa gwaka barabara njeru ri yumite barabara ya Ngong igerere Kibira Kongo Karumba yumirire Lang'ata. Riu aikaria yani morite thirikari na atongoria mwena ucio gwetha kihonia gia kigiriko kiao. Handu-ini ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjũgu wa Wachira.